Guswa, you say you are Adonten. Adonten me na yaduna. Adonten for you my papa. O je Santia. Wodi be sia yewura. O siade yo kwati akuku kwanga na yade a. E fe na yehu ohini bi odi Santia ni mo no na me hwa. Tumi ni nyina ekura no. Ya no me twetwe nkomo na waka bibi tata che. Na yehu ni enti kura mpo a ono e na odi dom nyina ani. Ohini e mo abisha ba mu akwa abanso. Edi kan madam ase sa na wa chowo hene ben ne edi kan pa chowo me na me Kyinto hene e na me san ye Adonten mem Tufuhene e na ye ne no kasa no na ohene o be bi sese ene ye hwa de pepe a ekoso ya wo na wodi anim na wudwuma titiri wa wodi pa ewo ene ne ekoso ene de me tuma din se ase Tufuhene no me na me Adonten mem Tufuhene ise ye wura ore ba Adonten mem a na se me ne ma bran na se ye hwe me yebon ho ban se na be ya bibi esan bi ye den entun na afensu ye hwe asafoma ne nyina so adwumadi no akon jojo je me ne Tufuhene eye fa mem Tufuhene ina adwumadi no esi an se be be hwe ohene na do hia kokodu ewo Adonten awoka eye na otobo nsa ewo Adonten mem ye adwumadi ne ntina se mo na ma beje ye wura tata e de no abon ho ban e de na koma otobo ewo gwam enti na adwumadi no da na ye hwe anim na ye be hu afi Adonten fo mo ho yakọ nifa yakọ benkum ya ba jase Adonten da na mo mai me je se dem yo bebre esan se waka Adonten a ase na ye aminu ti se ye na ye amedia na yo ne mo bebre be ya ma ya ohene esan se na je yie pa se ye osi ade yo o se ku foto se bi esan o be sra ya na so ri pa ne pesu aso ye na je bebre ntinu yo ne mo bebre amanu. Okay, yahu bibi yahu se amode franka bi e de animu me hwa o se abo okuma be huniye aye den na asene den ya nya na wase Kyinto funu yan acha so den apo akira aboa o kire se ku a ene ni yan ya acha so de so se yan nan tete no okwa akun yie yan ni nkan funu e bi akun bebre ma edi won so sunkunim nti yan ni apo akira aboa no o kire ku a Bribe na mu yi sa franka yi ba Adonten. Mra eni bra ba. Eni bra ba na yi franka yi epue. A che se eni bra aba. Ana yi pue. Ya fa ne atwa to kura na. Ya wura ba no. Ya hu se o gina wo akwanti fi ho na mo ya ma ne bi ma no twa abuogwan na ofa mo janim. Asene dan na de tira ho na mo ya no. Asene se Adonten man ya shinin ntinu se ore ba Adonten mem se ye wura ne na se de obu andidi amman kire se ore ba onu ne kasa didim se se ya mani a kire se region tata ani ta mani kire se owura ne dim nti amana se ye man ye wura ono oba se ye kire se o ye wura ampa nti ma ye amade no e wo ho ye da wase ohene Kyinto hene ena ye no twetwe nkomo no Kyinto nana wa mo udin no mpa o cha me didi nana ya afianko to so biesa sa pepe nana ya afianko otoso abiesa ye na wo sha wo boje no so papa nana yade yo